बायलेचो फुडार वाडटा भुरगे जल्मो तोच एकवटार भुरगे जल्मो सोर तांकां सोनातार एकूण भुरगे फावो कोर म्हूण देवा कोत्ता मागणे रोजार देवान भुरग्याचें देणें दितोच चिंतना तो पयस जाता बार लेनी तोशें ज्वेल्या तुमी मोगान 10 वर्सां पासार केली 2022 14 डिसेंबरान काजार जाली एकवटाच्या भुरग्याक जल्माक हाडूंक तुमी आशेताली शेकीन देवान तुमकां भुरगें दितोच तुमी देवाक आर्गां दिली शेकीन देवान तुमकां भुरगें दितोच तुमी देवाक आर्गां दिली भुरगें कुसव्यान आसतना दुस्पोन मेळोन आसलेली वाट सांतांतोनिताय मागताली रडोन तुमी दीस आनी रात कोको सांतांतोनीचेर तुमी दवरलोलो बावार्थ मागणें आयकोन सांतांतोनीन तुमच्या भुरग्याचेर दवरलो हात सांतांतोन मिलाग्रीचो सागोर येसण व्हडतो शेलान ओडचोडेक सांपडलेल्याची तो भागोयता बुकांनीतान कोणाकूच निराशी कोरिना मागोत तर तुवें बावार्तान देखून सांतांतोनीक संवसाराचो लोक बागोयता आपली मान देखून सांतांतोनीक संवसाराचो लोक बागोयता आपली मान एंजल पेरेरा दुवेच्या पयलो जल्माचो दीस जल्माची तारीख 21 ऑगस्ट 2023 Padri Madri Elson Simona आयला फिल्या दाखोरूंक विश तशें पायशे मायचे आयज कोशेन बोल्ला काळीज शेपायशे माय दोमिंगोज आनी रोजा तशेंच लिजिया सोर्गेसूं हे बेबी लेनोराचे शेपायशे मायचे जावन आसना आयज देवाक ताणी आर्गां दिवन नातीक दिले आपले बेसांव आयज पयले वरोत देवान दिला फुडली वर्सां तुका फावो जावं हॅपी बर्थडे म्हणून बायेक तुमच्या मोगान विश कोत्ता हॅपी बर्थडे म्हणून बायेक तुमच्या मोगान विश कोत्ता